APHLC atum sonthom alamte en ponsi ase angtong par om ponsi gari relief pachejeng pon RG dingklui pen di sama tuarat akerap kecohang tim Karbiang long kerap PC pinite long kimi kipi pajir pon hidipi diring teron arong amekar gogon hanse ciklojoni sose keso kepangji First Inter MSC Football Championship Bitung Constituency atum 1 goal pen cepahai pon Asamalong ri along MLA kilik nang te bok bom theklong si ratcharya song tin methang asong ga cepahai pon jia phanpura dode sang si vote ka chorek asai deng pon bom tanglo pinile thotame APHLC asong atum setame indigenous people land indigenous identity my place my identity and Hills Tribes Unity pu athepi and ponsi dipurong sopi go boys pathua klam along pen white pen chenglok kaprek agari really mate pache jeng asai padopon bangso gari pache jeng dipu pen pangno ponsi parokwa get ansi ington pon pusi pachini pini bangso really along white auto rickshaw lapen car pen pache jeng ponsi panchayat ti raj go back six settle long live Tuhang taram ponsi rong suki arlo towar soding ke hangasi angtong par om pluk anpin. Dong muwang kan ile pinsan lo. Dak ta bang hektar lo. Dak dong muka pasipit lo lapen dok muka bang ke chok chelo kisini jelo. Lapen la so putar bang. Kadang we ko de ki bani juni we lo. Itu mislogan ai sutna masian di kato we ta islogan kadang we ko juni jelo. Amen kecil ke laki, ini tu aku pen ama ke John lah asyik kiri. Nasi kalau official ini dok muka boleh dok sudah ni, ini tu om tu bang harum mau bang harum tu mau pentar, dok muka ke John dia nak potang deh, official itu laki larle jokje. Nasi ini juga binang ni, itu anu tinang hopen dan dok muka ke John nak potang deh, official itu nak lar jokje. Akhirnya nasi bang hek mau kente, dok muka pergi ke dah aku laki, lalu nasi itu non kem pom bom lop non bangke pini bangke di LA farmasi kem chora porsi non ke bangke ing haron bokojan daso LA farmasi kempo kabar ke har LA farmasi kempo lapen uthat langsung farmasi itu kempo Karbiang long an martin do ana bangke Karbi lapen ing long sotum alamat ke dan sitim klong amen ina ko ke ciamen itu ir ko dangte ini tu meki dang biet ing lake ini tu sikida afran ko ke adima klong amen itu sigir pokente non besar lam itu marong ke belang pi potoraro dak jos belang pi tim ko kaprek irong lo pudang te itu tum dak rong chikim kali delo ha bang se rong na kim rong lo lasi itu elama ki ben si rong men ki na ini memang pada lamen pai dokter ame kan kandian dulu sila to kami sangat sangat kelangan tu dengan morai kota tu sila ini malam hang pai represi bangalam nasi yang konfirm tidak bisa sini non head dong dan ini hang along si asam kami bank dan hedi akhir kami terus kali bangsu update kami ni cara konfirm This next report News Fast Karbiang Long Nong 18 Lumbajong constituency lapen nong 20 Singhason constituency ahoy ang bong along kedo long nit alang roy dipu alang roy dilai alang roy lapen langbuku alang roy chingrumpet pen chomna pu alang roy along ajak dingklui apita de long mate bridge ka vedet ajok ningkan thong capso se radatuma ke sung pen si chingtang nang bom jasemet ke sokiun e kachepon apora hot Lokacharli bihek klim somar atum labang so alang roy ke parpan pet ajok Lokacharli dun kedam kebang katorat hepi khangjanglo lasi Karbiang Long Autonomous Council kachari ang hoyalong kangni prong ke thegiding CEM atuma phan aphong kerap kachuhang lapen kachuningri abirta news channel pen pachetak dat aphi
Pini Karbi Anglong Autonomous Council CEM mate Team Karbi Anglong asong japo tuliram rong hang ratake sung ke boy katora thepik lopu kamunthi parsik damsi atoyan ya tumaphan kapin khat ateng lumbajong langso disama hawar kedo arat atumaphan RCC bridge kikim tangte tik ako aphan humniate long akimi kipi kepajir ponsi Karbi Anglong Autonomous Council EM Amar Singh Tiso Arideng Pensi Hodai Pon Labangso atelong kimi kang puamayalong nong 18 Lumbajong MAC constituency AVDC chairman Vidya Singh Hanse di Bhutan committee abarim chairman Mohan Singh Tiso KSA TDP Mai Phubarim Leon Ingleng KSA Inglong Phau TDP Chun Bangthang Singh Timung KPLT pen Singhason Hanse KLNLF pen Biren Rongphar Sorkari Gambora Dor Singh Hanse Sikari Hanse Arong Asar Vidya Singh Hanse Rongali Arong Asarthe Sarmen Hanse Hidim Timung Arong Asarthe Nihang Timung Lapen Ki Ongdung Disama Arhawar Arat Kedo Atum Chetongdun Karbi Anglong Autonomous Council EM Amor Singh Tiso Ahin Pen Jomna Alangroy Telong Kimi Kang Pupi Amayalong Rat Athengno Lamthe Ke Jaipon Atengke Longle Apata Kabelang Arat Aphan Prabjin Pen Ake Joy Pen Longle apata kipipa jirponpo nonang kileji ningkan surihini ra inquiry si aningkan ang bongamat si memorandum of settlement mate MOS pen kedeng pon dipu birla pen inquiry hini kilometer ajak kiding kahelo ahawar kimi national highway 36 adak kachelenga to warta patang pon vegji aphan bor ipon bom loputa telong kimi kangpu alom bangso hut lamchak chipipon Warada tum kacedang kecewang yefan ilitum kacing honnai ini ngacethenai CM sa si labangso atelong abangke humni piglo ladak arat tompan kedam kewang kejoy ke yefan ajo jilo philo pusame ke soki un e kadogo sitame tiningang bongsi lamangso adolong lapen atowarta patang igdet po pusi nilifan CM saka nang piglo lapen patang igbek po kontraktor pa hukum piat lo lapen aku ladak arada tum kisung ke boy kadogo e pota pusitame nili silang pondo pota kadogo sitame nang litum kadogo nang ceklem dunet nang po lapen ke pota mondol SK ARO ek poisa ta pinang lelo reform pusitame nitum Karbi Anglong Autonomous Council pensi ene ke chenam nai nang litum e phat sikai ni te boy fisa lage ake joisi non CM sa hukum nang pipen arong tinsel me reform na ke joisi ni litum ron bom lo lapen pota ta pipon bom Manja pen Dilip Hanse News Fast Karbi Anglong Deopani constituency ke parlo Rongagora Katimung Arongalong Karbi Atum Hithi Iroi pen Ephong Thelang Arni Hithi Kibipon Labangso Hithi ke Hithi Iroi pen Ephong Thelang Arni si Labangso Arongalong Kibipon Labangso Hithi ke Therepo Chiklo Corona Awar Ajoine Kangkir Mate Lockdown ke dobom Ahut Rongaratum Hithi ke dam Kasiksak Theklong si Rongaratum Aphan Joy ke pen ke nam ke ret longji aphan si labangso hithi kibipon puta hadak hithia long ke jor ke lang atum pen nang pachini don labangso a hithi along osomar pen chenglok sarphi sarphu an kaching thang ape ri hei hui la pen ok han pen chenglok kasu harlung anta longpon puta nang pachini don lockdown bujar dam hithi Iruya pen ni कौन से लगभग सोही थी पे दे लो आनी सी पिनियर नहीं ऐसा adong si jordan teklo bote irong na tita चला नंगली लगभग सोही थी की बिदुन पेन नंगली हेम नंगली रेत के चिल्लांग पावर साइड में पन बम मा abar sai mane la poenlo chelon pon chin mane ani pen ge farehini अली लोंग पन बम arai so lange long pon le non chipang tan thona ko ja ko dirpo dirpi tumala che phabon bom to thita thebam no pinian ge pina chelang alon ta dolo ko non da dirpo dirpi tumta pitong ipu kon bone sitame non dang paklang bom bom Saphapani pen Sarbinong Timung News Fast Karbi Anglong Borjan constituency kaparlo HDP diring teron arong amekar biren hanse pen phudang rong phapiau supu gogon hanse chiklojoni sose akesu kepangji pen se kachelang mowik kamatha kisung arsik jot lasi keso bang adukedo an
jo unipin barpi barso tadam unipin kesota aduk dopik anlo lapen longle phelang le che Georgita ave biwo le Georgita ave kesoke ahir ingtang jodlo sita se chelangi mowe dedlo chainong jonni dota che jor dedlo sita la bangso keso operation nangji aphan se chelang mowe dedlo osomarta bihe khaklang la anatangka konat penluma la sisai jogje nilip constituency kaparlo number pair center alongsi padoret anchorlo la siman kedo karbianglong ke thekiding atum MEC EM anparta CM tuliram ronghang aphan sitami nilitum labangso akiso chelangi mowe dedlo lasi nangjinso ponra nangrap vektha pusi kesodet gogon hanse achor junali teron pia bang nilitum pherangke pen kahumri damahut karbianglong man kedo ke thekiding aphan nangchuning ridun paisa da vedera la si karbianglong CM tumlong phanta chuning rilo radun ji phan anke paprap jing pen radun ji phan ta chuning ri ponlo pen ge kiso bang tan ada thurun ipin phone paprap jing pen radun ji phan usata bihek la pol santa lata autareng me anke pu apo bang tareng me anke ni chilang dun ji phan ta aveda posi account number 3879735436 IFSC code SBI number 2028 Nilipen Pherangke Robinson Terang News Fast Karbianglong Pini Kheroni KSA branch atumpen chepatir pi ponsi Kheroni lem from Abasai Hemelong Human Rights Day Paman Pon Bang Solong Maichari Pon Kheroni branch amai phu Harlong Biteron Lapen Bang Solong Aluhi Sarpo Abarim Minister Holiram Terang Manpeng Aluhi KLA Nijang Karbianglong Autonomous Council Kongchun Bang Ramsing Kathar Jophaluhi KSA Dunmai Phu P20 Atum Chetong Dun Pen Maing Samjin Pen Pachun Pon Bangsoaluhi Sarpo Pen Kaningje Ponatengke United Nations Declaration of Human Rights etu তেওঁলোকে ঘোষণা কৰে সেই ঘোষণা পত্ৰৰ পৰা কিনাখনৰ পৰা সেই বছৰৰ পৰাই গোটেই পৃথিৱীতে যিবিলাক ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ যিকেইটা সদস্য ৰাষ্ট্ৰ আছে সদস্য দেশবিলাক আছে তেওঁলোকলৈ কোৱা হ'ল যে 10 ডিচেম্বৰ তাৰিখে এই দিনটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল হিউমেন ৰাইটছ ডে হিচাপে পালন কৰিব পাৰে এতিয়া কিছুমান দেশৰ চৰকাৰে পালন কৰে আৰু কিছুমান ঠাইত কিছুমান সংগঠন বা কিছুমান ব্যক্তি সংগঠনবিলাকে পালন কৰে সেইটো দিনৰ পৰাই আজিলৈকে এইটো পালন কৰি অহা হৈছে বিভিন্ন আজি কাৰ্বি আংলঙৰ খেৰনিত কাৰ্বি ষ্টুডেণ্টছ এছ'চিয়েশ্যন কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ খেৰনি শাখাৰ তৰফৰ পৰা আজিৰ দিনটো ইয়াত পালন কৰা হৈছে Kheroni Penran Singh Teron News Fast Karbianglong For the first time at your town Lifeline Diagnostic Clinic MG Road Dipu Main Market Karbianglong Doctors RS of OBS and Gynae Skin Specialist Medicine Specialist Child Specialist Bone Specialist Consultant Eye Specialist along with all the facilities such as infertility clinic, ultrasound, hematology, microbiology, biochemistry, ECG, clinical pathology, pharmacy and much more. Master health checkup of general health blood, RE, ABO, RH, diabetes checkup, thyroid profile, lipid profile, kidney function test, liver function test, RE urine test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Believers Eastern Church Satgang Diocese Atumpen Chepatir Pipon si Karbianglong Singing Star Season 2 along Kechengsi Anong E Kilongdun Mindarson Terang Aphan Karbia Choilapen Pohopen Karchopon Alang li cepeduk pen ning arong cepidun si alang liphan Mindarson Terang asar bura amen Sukur Singh Terang Lapen Martha Ing TP Atum Asopo Lasi Satgang Mission Diocese Penta Archo Damlo Father Thangho Dimgel Father Dipok Gorua Father Topon Milik Father Hemari Teron Father Andrew Langne Lapen Pastor Ken Singh Rongphar Father Bewel Hanse Bokolia Penta Pastor Roton Ingti Father Nogen Kiling Lapen Ongdung Kejatum Chetongdun si RDP Dun
Nijang Karbi Anglong Waisong Stadium Patua Klamalong First Inter MAC Football Championship 2020 Kedam Tang Phai Kunia Chiklo Thongkep Marni Pen Patu Pangcheng Ponsi Atumi Arni Kang Sampor Phai Baji Phora Achitima Por Waisong Kapatu Klamalong Kijutsi quarter final Kapatu Pon Lake Bitung Rengtama constituency Lapen Socheng constituency Angbong si Patu Ponlu Bangso Pilake Dipukasa Klamalong si Patu Ponbong Bangso Kapatu Ponalong Pupu Angbong Kapatu Kangtang Kachedoy Koi Ajok First half anke Puputame 0-0 pensi Apor Pajut Pon Aduntu Kapatu second half time apit Bitungatum Kachiting Krup Ajok Gol isi pen Socheng constituency atuma phan parem pon Jengkha pen Pobitro Kathar News Fast Karbi Anglong Ini ada dalam si pajulo demi thang me kardong